ka sorkar gladon hakti. Ya ka sorkar dalam de NPP. Baru MLA runde NPP. Baru kita gijongi. Cutong bekat bakwa. Ukertong ka Soyong constituency uba samlen magyang menta ka singi kalai teri ujemang arhajar arpulai ulakulari ki padba ka constituency ya ka jingmentoi ba ula banwanra ka bakot hadu arhajar kulur ya kan ni uba samlen ulakeren ha ka jingalang hapo lingkhoi ka baha hapo Soyong constituency uloong ba kani ka scheme surong ka ba sarkar ka thmu banwanra ka balong ka Shillong Western Bypass kabala banwanra jingmentoi Shibun yikipat ba ka constituency Nga suya tulu pa kane ka hajar krur kan wan Soyong constituency ka way ka project bai gi petition minister wa chief minister jongi kila ai menta bat kata kadai ka Shillong Western Bypass ban pentrei kumba kat reels pak krur kata kadai ka mat ka ban long unong trei ban budin ba kadai kam kalaya chat Mentagila siung pisah kira penpoi CTC ban pelat no ya kabai jaka abadi benyat taka National Highway ke Shillong Western Bypass. Laban kedau hang ni batang nyau sngi ka Soyong constituency kan sayo banjit ya kinong mikmat hadian baka Election Commission of India kalapin kenria ya kajing thap vun namar kajing khalat kendet UMLA barim bat ukertang ka UDP uba HDR lingdo.